Mag-support, Pipoy, mag-support. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sing kami tiranan, mga murahan, mangayo kita po Allah subhanahu wa ta'ala taufiq supaya madawhat na to insyaallah ta'ala miyumuhot na to karayawan dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin. In pengajian tawaktu insyaallah subhanahu wa ta'ala tupat da sim pengajian limabay amin lang ta pagtibaw Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah amin daerah simpamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau amin daerah ini landuk masawah bihan among naim Madinah Al-Munawwarah. Taputa panagnaan si pengajian talimabay atungod sin parkala sa lago-lago madawhat nato doon halukalyan dana dain haamuin labay ring hapaghaji atau pag-umrah maun pa Baitullahil Haram Makkah Al-Mukarramah na ring ha mga sa lago-lago mahampit na to dahil mga ibadat patuhan Rabbul Alamin amo na impagtiraw pa masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon na Madinah Al-Munawwarah. Na ini bukun sadya doon hayan amin masjid sumakawa aun paroon dahil mga kalugar-lugaran mapatot na to tibawon amin nakasudha ini aturan sara sin agama Islam amo na indiyarasin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mampay marikato taniyo aun doon hay ni nasabot upat sa isa niya masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karwa niya Masjid Quba inhi katuan niya Baqi Al-Gharqad inhi kaupat niya syuhada Uhud. At ini haupat ini amin nasabot na impanagnaan masjid sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta kaya tagnaan na to in kalabiyahan sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kadagguan sin ibadat mahinang taron halawman niya. Kalabihan, ikaruan niya siyabot doon lang niya al-amakin allati ya'tiha zuwar dakhil al-masjid nabawi. In lokal biyata simpamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي متفق عليه. Riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya law niya
hautan sin baiko. Iwan sin mimbar ko in lugal yan na halaman siya at jambangan siya dahil nga mga jambangan sin sulga. Wa mimbari ala hawdi. Sarta lang niya imimbar ko na inyan dito hataasan sin hawd ko. Atin pagyanon hawdi ni amo na lumpangan dito lang ta takaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inumat niya amin painumon niya dahil ha amin tubig doon isiyusiyuin makainom tin tubigyan di na siya uhawon sa lama-lama. Ang yan kinday nga mga kalabihan. Naman jadi hatungod sin pag-iyanon doon hay ni amin lang niya in mimbar ko hataasan sin inihawd ko mataod din nga mga ini ulama nagkabtangan doon hay ni laway ring hapanghati pamaham nila tungod sin hadis ini. Ambok din nga mga kabtangan lang niya an nadalikal mawdi' bi'aynihi yungqalu ilal jannah. Panagna ang lang niya, bunal-bunal tuod, in amin lugal yan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain halaman atawa ini jambangan, daing hasulga, inyan lang niya, lugal, amin, nakabutang doon ha amin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan lang niya, lainun dayan madto palawon sin surga. Biha. Ikaruan niya rin ang mga nagkabtangan annal ibadata fihi tuaddi ilal jannah. In bunal-bunal tudlong na yung pag-ibadat doon hamin lokal na sabutyan, inyan dahin ha mga parsababan ika ini sampay sinhambuok ng ibadat doon halukal yan palawon sin surga. Damit yan hikatu biyayta doon anna fihi tashbihan ay hiya karawdatin min riyadil jannah lianna man yaq'udu fiha min al malaikah wa mu'mini al-insi wal jin yuksiruna dzikr wa sairi anwa' al-ibadah. Ini katunya lang niya ini biasa lupa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in rawda ini biya lang niya sin rawda daing ha mga rawda halang sin surga. At inibiya siya sin mga halaman daing halaman sin surga, sabab lang niya hisiyo-siyo in makalingkod doonhan, amin lokal yan, at niya, matao din maglingkod doon amin lokal-lokal ini, mag-ibadat, bukod sa diyalong ta, sumambahayang doon sa sikil, laong ta, katan na indigenous, panghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala, in panghindua asim malaikat, pa mga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman, ang pangayuan nila ini kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahil sabi mga beriman, dahil mga manusia, yan mauntod sila palukal yan, mag-akaw-akaw doon amin lokal yaon, sarta in mga ini, napakas lang ta, in kami nakahampit doon halukal yan, sin mga timpo nakaunayad to, natanto tuod in iniwang kaw biya mga matahala tiyo-tiyo din nga mga wakto, aun wakto din nakaw makaliklik doon ha amin lokal yan. Na damit yan, iwan si mga jin, dahil sa ha tumpukan nila yan, magkaon day sa palukal yan, magzikir da isa, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa inda jinis na pag-ibadat.
Ini kaupat niya rita doon si mga ulama, annahu rawdatun li ahli al-ilmi wal iman. Lima yaqumu fi qulubihim min syawahidil jannah hatta ka'annaha lahum ra'yul ain. Langnya in rawda pagyanon ini ini jambangan atau halaman si mga tao nagdara ilmu. Iwan na si mga sila maglalawag ilmu. Dahil ha mga bariman, sa mablong niya runhan, amuyin yaon mimikit halawm sinbigi jantong nila. In pagbutol, sin mabayatod sila, maka tabo maun pa amin lugal yan, atawa makalingkod doon ha lugal yan, sabab in pananaman nila bang sila makalingkod doon han, biya sila sin nakalingkod na halong sin sulga. Amin lang niya biya sin kita nila sa mata-mata in sulga, in biya pananaman nila bang sila makakaon palukal yan. Nalong niya roon haon, hikarwa, buas ding hakalabyahan niya, laong niya, siyara doon han in rawdah, dahin ha mga pag-aamalan. Doon ha, ini lugal yan beta, ar-rawdatu syarifa, juz'un min al-masjidin nabawi, wa hiya min afdali biqa'a. Wa ajza'uhu, fala syakka annahu yashra'u fiha sa'iru a'malil bir, allati tashra'u fi al-masjidi kullih, min salatin wa qiraatil Qur'an wa dzikr wa ta'lim wa amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa sa'iri a'malil birril masyru'a fil masajid. Iwan na singkatan amal sarayaw-rayaw hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mapatutlong tahinangon halom si masjid. Amoy nilang ta in mga ini timbangan atawa pangitaan tasin namin lokal ini at inya sa reo-reo hangkad na in mga sila amo hindi tuod sila mabaya lang ta malugpasin waktu ini ha mga sila amin mimikit in lasa nila ha amin lokal yaon amin suway sadya sila makatibaw moon pa lokal yan habuk naroon in pagtibaw sin masjid na doon ha masjid, yaon halom si masjid sin Rasulullah impagyanon ar-rawdatu syarifa. Serta doon han dahil ha mga timbangan sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kiyabayta sambil nasabot na mga nakauna pangadyan ta anna salata fihi bi alfi salatin bima siwahu. In sambahayang doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intimbangan niya sin hambok sambahayang biya kau sin nakasambahayang nakahangibo sambahayang haamin timbangan sin masjid biya lang ta sin masjid di ha mga hula ta ini hauno na masjid na amoy tulong ta in ini kalabyahan iban sin kalagbuan sin timbangan sin amal madawhat sin ambok Muslim bang siya makatibaw mon pa amin lokal yan. Naroon biyayta doon hay ni damikyan law niya walaysa fil masjidin nabawi buq'atun tatamayyazu ala ghairiha min nahiyatil fadli ghaira rawdah siwa as-saffil awwal fi salatil faridah. Law niya wayroon lugal doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lugal amuin biya mga nakabidda bang biya kato in dayaw niya buat malainkan amurain rawdah amuna in rawdatu syarifa pagyanon sin amuin agad makasibo hatungod sin ini kakahin ang amin nasabot yaon
Sabab lang niya in nakasibo dunhan kakahinang hatungod sin ibadat sa lagko-lagko banglang ta sambayang jamaat na subay siya roon haamin bis na roon halawsin ini hasap panagnaan. Kamo nang biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. In sarayaw-rayaw sapan si mga kausugan, amo na insap panagnaan. Angkan na in sarayaw-rayaw mga palanggungan, agama Islam, bang kita makasud na pamasjid na in labi marayaw makaagaw kita panagnaan sapan. Sabab makabidda in karayawan hilhil sinallahu ta'ala ha mga sila makasud palam si masjid amin sapan panagnaan dahil amin sapan ni karwa. Amat timbiyeta, sarayaw-rayaw, yan hasambahayang jamaah, amin piyardo sinallahu subhanahu wa ta'ala. At tinirang ko sumambahayang jamaah, ha masjid, sin masjid tara hindi, na aw niyan doon, in makamu darajat biya kausin, nakasambahayang launta nakakawaan tag 5, at walong ta nakakauhaan tag 7. Bihadto in biyayta kato harwa hadis na sabutsin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na laong niya amo adtuman siya ha masjid na dito ramikyan ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangsambahayang jamaah madto kita umakaw pasapan panagnaan. Bihadto na laong niya, bang tungod doon paamiin ini paamin rawda biyata doon haon. Laong niya, in rawda, lokal doon han, amin ini biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon, ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah, na in ini bang tungod paparkala sambahayang sunnat labi marayaw doon harawdah dahil sin halugal po asin sapan panagnaan halon sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapang siya pardo insarayaw-rayaw doon ha panagnaan sapan halon sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lugal hikarwa sarayaw-rayaw amo na in lugal halon sin rawdah bang tungod paparkala pagtunay tasing sambayang sunnah. Amo yan mga katote manghuran agama Islam. Na in ini launta biyayta kato si mga ulama biyayta Ibn Hajar laung niya amo na in yang kulu yawmal qiyamah wa alal hawd hati niya in mimbar si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahon inilaw niya atawa inihilain madto pa laum sin surga dito ha amin ini haud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna impag painom niya ha mga umat niya rito ha adlaw kahinakusan. Nabiya. Naman jari doon hay niliyata sin kaywanan hadis riwayat dengkan tungod pa amin mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na laung niya inyan nalawa na siya dahil di halaw man sing gumiini sin tahon unom nga katos tagkay man tag-upat hijriya. At awalaw niya nakauna pa rin doon ini tarikh biyata yan hati namin jaman nasabot yan. Sa pablaw ni mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amin original lang si bahasa, bukod na amin habihaon kita sing kita, bang kita makapaghadji madto sarta makatibaw kita maun pamasjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukod na lang niya amin mimbar, kaya kaputan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mimbar amoy in habihaon jaman niya, sabab lang niya ha taon unom nga katos tagkay man tag-upat yadto lang ta
in masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasunog na lapay siya na unyaon kakitaan sing kita mimbar bago na yan wala in Rasul nakakaput sin amoy in mimbar yan sarap in nakapatindughan sin mimbar yan amoy in hawak to sin pamarintasin Uthmani. Amin pagyanon doon ni Uthmani, bukon siya Uthman ibn Affan, sa sumagawa hawak tusin, ini nagda duungan sin pamarinta amunain Turkish hawak to tabihaon ini. Amunain mga Turkish yan. Sila in kahinapusan, amunain na marinta katiluagan sin Daula Islamia was ding ha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tumunuin upat khulafa sampai nakaganti doon in Umawi damikian ubos sin Umawi amin nakasubli in Abbasi was ding doon han amunain timindog in Sultan doon han sin amin Uthmani pagyanon atawa amoy in Turkish long ta doon hayang sambil in masjid na napaluag na long ta kuas din nga amin mga kulapa na kaunayad to hawak to na sin jaman sin Ottoman long simbasa Anggalis Ottoman Empire na amo yan to long ta amo na lang niya in sampai katubtuban niya pa amin tahun yan. Amo ito. Naman jari in tuod pa parkala sin pag-ibadat doon ha amin lokal yan. Amo to in piagbidaan sin kalagguan sin amal madawhat sin hambuok tumibaw mon pa amin lokal yan at iniyawang siya pardo na akawon sing kita hasapan panagnaan doon ha masjid sin Rasulullah matutuntot ilmo na amo na yung lokal pagyanon ar-Rawdatus Sharifa doon han amo na yung biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bet battakaina damikyan hadis damikyan din kan Abu Hurairah annahu sami'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man dakhala masjidana hada yata'allamu khairan aw yu'allimuhu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dhalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo in makasudlong niya pa masjid na to ini. Amo na yung Masjid An-Nabawi. Imaksud niya sumud doon karna amuin mabaya siya mag-ingat. Mabaya siya mag-ingat. Sarayaw-rayaw rin mga panghindo sinakama. Atawa in siya isab sumud maun karna manghindo. Sin ilmo sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya yan biya siya sin magjijihad haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakanglaw niya siya sumud maun bat karna dugaing in maksud niya kadya simud biya maksud mangita-ngita sadya na biya siya lang niya sin imatud sin bukon kaniya. Biya siya sindimungdong simbukon kaniya. Biya nang katod-katod hadya, maksud doon hanway mahasil niya ang sulag uno-uno, dahil mga karayawan. Adapun bang kita timibaw ng palugalyan, suway imaksud tamo na muna, amoy in dumaot sin karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, asabi ito kumawa kita sin, amoy in ini hikadawhat na to, sin karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan beta, abuk hadis riwayat din ka Nabi Umama radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajjin tamman in siya laungnya. Hisiyo-siyo. Riwayat din kan Abi Umama. Kaya ulungan siya, kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya riwayat atawa sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, hisiyo-siyo. In lamta himinaat manawmad to pa masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud niya amoy in magmaingat sin ilmu sara sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa in siya manghindo sin ilmu sara sin Allah subhanahu wa ta'ala biya lang niya siya sin nakadawhat sin tungbas sin paghaji jukup-jukupan in karayawan hirihil kanya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamot to mga katawtay manguran agama Islam. Artinya, in ibadat doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kau sin nakasambahayang hangibuh sambahayang sin hambuk waktu yaun tindog muruon halom sin masjid, manjari aun paruon haon amuin nakabidda in lugal halom sin masjid damikyan bangkaw sumambahayang sin sambahayang pardo umakaw kita sin sapan panagnaan. Nabang in sambahayang mubat sunnat na doon kita umakaw halukal amo na impag-ianon rawdah haot sin ini bay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mimbar niya. Amo at tuindeng mga lokal sa rayaw-rayaw nakabidda dengan katan lokal halawman sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawte manghuran haa kama Islam. Na insya-Allah subhanahu wa ta'ala ha dugaing laung ta waktu na sabuton ta yung mga kaibanan damikyan lokal halawman sin masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapin iwan in pag tibaw mon pamadina al-munawwara aun tuod tiyutugila sin sara amin mapatuttahad jaroon tibawon in mga kaibanan na wala kita naraak doon amin subay tamatibaw kaso makawabang takalabayan inyaon pwede sabni niya imingat kita bang unuyaon kaso makawa tungod paparkala himinang kita pag-ibadat doon dahamin upat na sabot ini sabuton na to day ni katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala biya sinamuin nasabot tahin doon yaon na manjari miabot na sabing waktu na to manghumbay dako kanyang katan na waktu ini murah-murahan kalo kahampitan si mga sila amoy inway roon pa naik haji iwan nakapag-umrah madto pa Baitullahil Haram sarta wala pa sila nakatibaw mon pa masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya tagaman na sila hari pa sila sumampay madto aun na asal biya mga pangingat nila bangunin hinangon nila roon sa mga katawtay manghuran aun waktu biya sin paghaji ini na aun waktu ri kita niyo amin kaiwanan si Sheikh nato pakain kabayan nato bang nato kaya hatihan in hinang nato dahil nga ini siwi-siwi pa amin malaggo niya at tawaring ha amin tiyo-tiyo pa mataod niya na hati niya minsan baran-baran ta manjarita to hinangon insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton kato taniyo in waktu na to waktu ini magsukur aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.